Mûrîmi umwe NATEGETIA Morris mwenda kuuma kithongo na ciukiriti bunene kumania na urimi bwawe bwa njuki. Mwenda urawitite mau yawe MARIITWA ilabu mubira yo maru na kinya MARIITWA ya ndeke awite ni arita mwate yawe yo ntuku. Kiri chunchike kume kike mûrîmi uri ume kome kinywa na muliungirite na kwarandia nawe kiri munda yawe. Urithi bwa njuki ni urimi biashara baingi batabwamukira no hindi Morris mwenda kuuma kithongo ni bubu mwandikite. Urithi bwa njuki mpambiritie like mwaka jumwe na nusu jothiri inda itango ki nyingi mono lakini ndejira kwithira urithi bwa njuki bu the best non tubote na sara ote expense akigintu kirabo gwite akigwaka yugu antukule Morris ume bubu ina umite nabu anda atega tu TV ndonore anjamane nare antu bakuthia njamane ingirandi non tundonere ni antu yangi ndona ngugira bakuthia na bongo bariuga ki akayugu ndategera ndagia interest ndona gwaka kiyugu kinya ndirambiria gwaka maugu no gundrona returns njega. Njuki tiendete kuntu kwina rujiro kung'ana na imera bina marao kwa wingi na ndigi ntu kingi kira ndejire kuona guntu kugwetu wambere guntu kumwe ku vegetative sana guntu kwina flowers guntu kwina rose na ndeja kuja kwithira anga ntwajoju kinya ni the best nya kuthithiria ngugiwe beekeeping ko utiromba kugija njuki zera itharaka kaja njuki ira I Rwanda na rore ya igwita long distances njuki ira joju icho pocket yoke aja for so gintu like 2-3 months ugono kwithira wiketha na inchu auramenya kire kiretaga njuki ugone ici nio siri uti ugura quality na njuki na siri ira ndathithirie bwa mbere ukeja kugaka yugu kendo attract njuki gugintu twita ja lemon grass ya ku attract njuki na beewax lakini untare lemon grass gintu kira ndekire beewax nkajukia magwanga keruranga apply kiri mbasi na kiri yugu ndene rigo keja kuthithia ugeka yugu au njuki chije inyoke ethro wengo kindira na beewax utikara u njuki rachi sumbura na Morris we nuntu nari na wiru ba urithi bubu bwa njuki atathangi kaiguchwa maugu ja kinandi no indi aikanikire maugu jawe ni kendo mba kwambiria uri bubu no indi no ena kiroto ge kureta maugu ja kinandi nuntu na kuona gantu kiri urithi bubu so ndategera bwa mbere ndona nontu ingire India na ndona yugurire urare kuthithwa ndona inyetho antena resources mbithiro no mbake yugurira mondan na antena mbe chinyangura yugurira mondan no improvise ngaka maugo jakwa jajo kuona joju lakini maugo jakwa kuona inyetho no kuona jena sure kariu jena technology ojera Irandan ka France nontu yugura ko mbikirite queen scrunda queen etiomba gwita naria boxing etiomba gwita chembe nera ithairo ina na inchu queen chembe nere kara ni wakia kumbrindi yake njuki itumba kuna saindiriku ye ingie na inchu neu ni osiri by the way kwathura na kwithira mbi ukenda kuthithia kwi antu me bari thaia njuki for fun kana tu kiobe kwithira ukenda kwathura na obi na mbi business igwikira yugo queen scrunda maugu jawe jai MARIITWA mwanya jari oja ndege na ja team cha mubira woni gweka for example ja kwandika maugu ja MARIITWA ja team na ja ndege bwa mbere impendete thro ja shughuli cha aviation na impendete futimbo sana ndona nontu na most of the time muntu kankarako mbithwa kwa ngitangu gicia kwa ingi nkeja kwithira mimbi ngituma muntu mimbi ankethera for book keeping ile onere ndaja nemu neminye ni record keeping kenda ndethro ante akwe mpumba kwithira mimbi ngagutuma kambira mbuingi umate Barcelona umate anti ukuria Morris nate murimi abati kuthithia kenda njuki itikathame yugune kendo maintain koroni itikeje kwa abscond yugune riaku bwa mbere maintain yugu ile akibwaga for example ethiru ja mabati ritio tondia rose ria ndamp na kwe intoje kwe to insect to tunge mono tusumbura njuki monka igeta intoja ndiraku intoja ndingiri kwe inge cheta nya wax moth uga no kuigwa wate kinande control interview njuki teati abscond yugu Antonia Weru TV Mûrîmi uri ome na kome kinywa.